Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah, Kristan ya ro ai ngo jing knya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Kristu lamipat, ula job ya kajing ya pat kajing im kat manam laki layale, usim jing im unang sensyar im umi ubashaya, ula job tiao ya kajing ya. Alleluia, Alleluia, Jesu Kristu lamipat, ula job ya kajing ya. Kajing puli nakikam jengki apostol. Kalenong kabasaw, kat iway hadu kata. Kat bau Petrus baru Yohanes kidang kran hau pait ba. Kiling do urang ba jong ke tempel, bad kesadusi, kilawan syaki. Kilas ngaudam namar ba, kita ki apostol kilapat bena, bau Jesu ulami pan. Bad na kata kila hikay ya kajing mipat na kibayam. Kumta kila kem yaki, bad kilasat iki habendi, hadu kum lasyay, namar ba kala janmiat artan. Henry buan ki balayo asgaw ya kakubor kilanged. Bad la jandan hadu san hajar ngut kirang ba. Kum lasyay kirang baju, kitemen kisan, bad kistat an, kilialum lang ha Jerusalem. Kilaya kendu ya udeng do orang ba u Anas, bad ukaya pas, ya u Yohanes, ya u Alexander, bad ikiwe pat kibahiyang hasam jong udeng do orang ba. Kila penyang ya ki apostol hakmat jong ki, bad kila keli ya ki. Da kebor ayu, ne hakakateng jong do kila le ya kene. De u Petrus baladap do bensia makuin, ula jubab ya ki. Gunong sensyar jo pat ba, bad ku temen ku san. Lada pitan bisyar yang ngi menta kasngi, syapang kakam babhaya ubat ko. Bad kumdo la penkoit penkhaya u. Tutip pi baro, bad pi upa Israel baro. Bahaka katang jo trai jongi u Jesu Christ na Nazaret. Ya uba pilasanak na. Ya uba ublay ulapin mipat na kibayam. Dakan ni kakateng, une uyang hangne hakmat jong pi ubalakon. Une ulang umau ya uba pi kinong tei pilakan tait ben. Penban ula kelalong umau dong. Omdan jing pen em hauno uno uwe pan. Naba omdan kawai pat kakateng hapo kabdeng. Bala ay hai kibriyo, takaba en pen em yangi. Kaktiyan jong utray. Ka gospel kat kum Yohanes kalenong ka baar puway kadekhat ka banengkong hadu bakat saw. Habang ngila klat no naki ban ngila king da kaling ngila poy bej hakos kum la syai pat ngila poy Herodes banang ta ngila lej syadu patara hang ta ngila syem kaling kabalet syaphenisya kum ta ngila kiu hakata bad ngila lej no ngila poy hadu kajaka bala banyo i iakas Siprus
Bat ngila king syapang syati bej Syasiria. Ngila hiarang keu hatirus. Namar kata kaling kadai ban penhiar jingkin. Ngila syam kato kat nengut kirim ngaj hang ta. Ban ngila sa bat kisiteyo. Dakabor jong mensim kilai thu yo Paulus ban omlet sa Jerusalem. Haba kapor kam sya syu ngilami ban ngila lej la ka jinglej. Maki baro bat lagi tengah bat lagi khun kilawan on hengi nakata kasnong. Ngila yadem kho siulang harut duriau bat ngila duai. Nang ta ngila ai kublai bat ngila king ling. Maki pat kila lej no syalayeng. Ngila lej dakaling na tirus sya Ptolemias. Bat hang ta ngila ai kublai yagi para bangej bangi lasa sisngi bat ki. Hakasngi babut ngilami bat ngila poi hai Kaisaria. Hang ta ngila lej sya ying jong Philip evangelist. Bat ngila sa bat ulalong way na kihinyong wad wala jiat ha Jerusalem. Wala don sahungot ki kun kentai suti kibala yalap ya kubor blay kat bahangi dang sa hang ta kat to kan isni. Way unang itu lupa bakerteng wa agabus luan poi ha Judea. Lawan syaying ula syem yo panpo jong Paulus ula te dau nyalaki kiti bat kikjat uong artan kane kalong kaba mensim bako uong. Try jong une upan po unsya te hakane kerkom hakiju ha Jerusalem. Matkin sa IT u haki gentle. Habang ngila yus ngawi kani ngibat kiway pat kibayadon hangta ngila kro yo Paulus panamlet sa Jerusalem. Henry ula jubab pialam lay kumni ban penpay ikadunod jonga ngalakloi om tang bansya te ha Jerusalem. Henry wat banyam nakabenta utra Jesu. Ngem syem la ban penko ngu ya kumta ngilas ngap no badulaong kat bau trai iben. Ka gospel jong trai.